Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kinoyalam Jaganyotreb Integrated Territorial Organization hakat pratuk naiwing arajar posau kala IT de jingtho shu menteri ketanat boarding ke sarkar jilla u Abu Tahir Mandal bandawa bagi sarkar kerin pensengat syuai ke hukum ban penkiu ya bai thang boarding haga jilla brokwe haga jing kran bai kelat pathai ku bor President Jangeseng badan bok dekhar uloang bagaseng kala ai por hadu kala photurek ya ke sarkar banle AA halor kanie relem kumta ke seng kan mi surok ringkat bagi patba ban penlong ke jing persha halo ke jing penkiu ya ke bai thang boarding Terima lai kenduk nikmat berhari ke jing kenduk ila prismo biang iya kani rawat bu anak kalian suku ulah biang ya kani kan dorkas ulah dari sesong mikenggu si kapas face support deli bagi kita sarap pada penting kini katana dah hakani ke jing discussion pengila ya keren bang dalai lego nak kalian ke seng itu kan penting right ba habedi ben siu biang ya kabil minum syak dalai le bat ya urung yang ada kerensai bat ya kan ni wo lasai unkot meeting man ya keren ya kan ni ba kumno ngin pensenge ke ban pak siu biang ya ki bat ba karena kalian jungi ngila keren be ba sai ngin hadu kalai potring ai por yapi bat lada family ai tangi ngin mi surok ngin khot ne bat ba di depan mi nomor kam kata ini ndai kata ya bat ba hi bade ba pihak ban siu ya kata ka backlog nado ka sitarik April ada jarak sau ya ketika bisa bapinnya saya kaba pila dip siu komut bapi hapen siu teuni menteri mentaro plus tu saya kan ya berong banginnya keren pat ya kan ya dalam kat balong menteri hapen sau tenggal om keren ya kita bersai rumong lada misal ini kipat ba kinsa kiwala kila ban attack berkadon jing maru ya gitu ki officer jong ke revenue ke basna gitu ko bil karena kalian jugu lah ai komitmen om dadun kam tan ban mi susuro kan rengin keren dia kan rengin ismo ba kat kan ni ka notification jom ka MPDCL kala kan saya banadu si tarik April arah jawab sau kala la trekam ke bomut nadu mutahi kala trekam ndre ka bil kan senam nadu Desember ingin kan yang bajongi ngin kwa ara bau upat ba banjingnya te kai ketika bade bensi i umat baitin ka sarkar nomor ba ya ka hidden agenda ka jong kiling ngin la isha hi nadu pastan ba kajing kwa ka jong ki ban tendria ke CTI ro ka bangila de bu dor khas la isha kajing kwa ka jong ki ban la ki industrial support mission ya kataru ngin la sa ba sokoweru kanek ya kanek tarif pertama basnar kadehi ke ba aibut na MPDCL kumbala kubur ke menteri ba la kalian sarkar ni ki kontrol lang ba ki sapha chaka MSERC ter kumbu uang tengi kerman ba barkoi ki kani kanbit kan biang iswa laipo rum komta ta kumbu nakalian kaseng ba kangkat ki ba ngin wanalan ba ngin tor ba ni dawa be ba ngin num sio da lailero namar ba balingin sio habangi habep sio lada ka sarkar ka pasha man pensuk ba ka ban bakle ba ban tenne hi ko corporation ai kan bakli ka sarkar nama maka hisab kan sna kan ni kan lechu pada kan pensuk so ka bu yo pada haga jindo tengina kalian ka juni ko ba ni dan senda ba ba tengini wan ban pensuk ya ka jinge junti kadau te nak kalian ko jongki ko mengila ikrar kan di ai kadau ba kadapram kajing dapram ko jongki ko baki ambat tamai ko subsidi la nai ba ni injection duk la de don ha ko nice pa san folklor la de pera des kat no la de nyara te ngin la ba pi thum ye kini ki konsultan per ki la kala tam din jinge andre ba ya kadau ta bulia ta ni ko bro ko yu don le do ngir ngi ni be stan la jong ba kumbang alam ini stan ke jumi kan deh ya kalai po hadir na patu itu artalik ngin lada ka sarkar kan dia coba karena kalian juga ai ko komitmen bala syahid mabor insyaallah bat ke sepintip sini ngir lada ka long ka juba ko clear ngin sepintip supaya ba ndai lada ka sarkar kalau kan clear ta ngir bansi hi ngin dia stroke ngin pedang rai ketika Christmas gift ka bansi itu bisa ta ndai ngin dia haganong ko biar bat minum ki senestai bat
सरकार ही के kan bakli ya kata kabil kabakipa kan siau kabupaten ulah dipsi kadang ru ko jing ya keren ba uang ba ya kita gi bum parsiu kan yang ya kata ta isong rajin status sekarang hari ya kabakipa da ulah dipsi mula ada ban hai yang sedih kan ni kami ke juk ke barin ba ni ya ni dai ki semprong ni ya ke dia dari ni dai si beliau ni ya makma ya ka bangikan ni ya keren ke banang ni semat ya ka ba nang ni sedih ka bamla ai ban